future, for your life. For your future, for your life. For your future, for your life. You say for rainy days, we provide for the future. Mama always told me everybody needs an umbrella for a rainy day. A little something you could put away. A bit of patience goes a really long way. And with these seeds I carry hopes of better days. Whose fruits are these anyway? Wait a minute, okay I get it. Live for today but prepare for the future. Make sure you cover your welfare is crucial. This for the mothers and lovers. Angikuvusele mbukeli kulohlelo lelikhulu eSwatini Dedlela Ndvongeni kanzilo kuvusela kulolu hlelo nguye ke uMntulwa Ngudumane ngumekumeno kaMahlayela Sibongolo suka khona ehlangothini lotekuchumana kanye ke netekuthengisa khona kaDlandvongeni sikuvusele ke the beautiful kingdom of eSwatini. Mbukeli singena kulo nje hlelo lapha siyakhumbula ke ukuthi cishe emavikini lamabili lendlulile sike sakhuluma lapha indzaba le beyivele kakhulu lesemba ukuthi emalunga savele ke aphendvulekile kiyo indzaba ke ukuthi uma ngabe mhlambe usanza mhlambe kusivulela akwakhona ukuthi lalele tonke inhlelo disuka emavikini amabili endlulile indzaba ukuthi emalunga ke abene ukuthi buta ukuthi vele njengoba ke angemalunga eDlandvongeni leDlandvongeni ke emalunga bese asalithula nini sichazile ke indzaba ke emlaleli lapha kuthi yawufakala nini iDlandvongeni tonke itigaba takhona zathatha ichaza ngawo ke umthetho ke lokuchuba ke kusebenza kweDlandvongeni iSNPF order yanga 1974. Namhla ke mbukeli sitawuthanza ke kuthi sibukele sesigaba ngoba lapha besikhuluma ngetigaba lapho khona kukuhle ngoba le mali isuke ithola lilunga lisaphila kepha ke mbukeli njengoba ke sathi ukuthi vele tokwendeka ngalenye ilanga uthole ukuthi kutawuba khona kwendlula kwethu emhlabeni kungenteka ke ukuthi ungahamba emhlabeni soyithethe le mali yakho eDlandvongeni futhi kungenteka ukuthi uhambe emhlabeni usengakafiki esigabeni sekuthi ke uyithathe le mali wena ulilunga leDlandvongeni. Iba khona ke lembuto ke lapho njengoba siwela lesigaba leso lapho khona sesibuta ukuthi njengoba ke wena uma ngabe kwenteka ungasekho emhlabeni uma ngabe kutakwenda ke mbukeli uthole ukuthi utawahamba emhlabeni le mali yakho le lapha esikhwameni seDlandvongeni ungakayithathi iyayi bese le mali ke ibese ithula ngubani ke lapho ngombuto ke lo bakhona ke loyo ukuthi ngubani ke lapha lo bese sothwa le mali yakho eDlandvongeni uma ngabe wena ulilunga ungumnikadwa le mali sohambile emhlabeni ungasekho. Sigaba ke lesasibuka ke leso ke mbukeli lesitawucala ke sisibuke ngembuto mhlambe kubuta nje ukuthi ingabe njengoba emalunga eDlandvongeni amane kangaka eveni umbuto lokhona uthi njengoba ulunga leDlandvongeni wakhetha yini lo munye ke uyabuta ke ukuthi hawu nangimahlalela sakhuluma ngekukhetha seyindlela lokukhetha ke manje ngesingisi kuthiwa ke i-nomination. Have you nominated njengoba ke ulunga leDlandvongeni lo munye kutawufuna ukuthi ke uyakwahla ukukhetha kepha ke akhona emalunga lasatibuta ukuthi uyathi mina mawukhuluma ngekukhetha angikwadi ukuthi kusilwa nesini ke lokho njengoba ke leDlandvongeni liphethe ke imali demalunga aloke leDlandvongeni ke mbukeli kuyaye kube khona ukuthi umthetho lapho uvuleke khona uyavuleka emalungeni ekutheni angatenja sinqumo ngaye ngikuphoceleleka kepha ngekukhetha kwakho ukuthi vele njengoba ulunga leDlandvongeni uyafuna yini ukukhetha labo labayofaka eDlandvongeni lakho uma kutakwendeka ngebudget uhambe emhlabeni iDlandvongeni lakho ungakalitholi lapho ke mbukeli njengoba ngisho ukuthi uyikhethela wona kude ukuthi mhlambe lokhu ukwenda mhlambe ngekuphoceleleka lapho ke mbukeli uma ngabe ke ungakhethi ngicela ke silalisane kahle ke lapha ukuthi uma ngabe ungakhethi njengoba labanye ke sebathi buta ukuthi uyathi mina njengoba ukhuluma ngekhetha angizange ngikhetha lokungenteka ke ukuthi njengoba ungazange ukukhetha nje ngoba silathi lilanga ke mbukeli ukuthi inkambi inkosi vele iyawusibita nini kungenteka nje utfole ukuthi mhlambe namuhla uyahamba emhlabeni njengoba ke usuma ucisa nje kwale hlelo ungasho sitaba kanjalo ke mbukeli kepha ke kude lwati kolilanga ukuthi uyahamba nini noma mhlambe ufule ukuthi mhlambe sohamba uvile mhlambe lokukhetha kepha ke awukakhethi
ngilapho kutawulela khona ke mbukeli ukuthi mangabe ke ungakakhethi wena le mali yakho yedlandvongeni mangabe sekwenteka uhamba emhlabeni ibese seyitfula ngubani. Ngalomthetho ke le King's Order and Council ke mbukeli number 23 ya-1974 ikubika ngalokhu sobala ke mbukeli ukuthi uma ngabe ke vele utawahamba ke unalunga emhlabeni ungakakhethi lapha ke idlandvongeni sigaba sekucala liyaye libese seliyayibuka ngetanga lomthetho kuthi njengoba ke ulunga nje uhambe emhlabeni bothethe noma mhlambe bothethwe. Siyathi ke mbukeli ukuthi lapha uma ngabe ke kwenteka ke vele uthethe sikhuluma ke lapha ngekuthatha lokusemthethweni ngoba labanye mangikhuluma ngekuthatha sebangaze bacabanga ukuthi ngikhuluma ngabo masihlalisane. Kuye ke kuyaye kwenteka ke mbukeli uthole ukuthi labanye ke vele bahlalisana nje kube mnanzi kube nje basi bahlalisene nje kuze kufike esigabeni sekuthi baze ke batalike nebantwana kube nebantwana nalapha ekhaya ufole ukuthi nanaye ke nasisi lapha lokumahlalisane mhlambe noma loyo ngumake nanaye ke sobitwa ngamakoti lapha ke ekhaya ke mbukeli. Kepha ke kufuna ukusiqaphele ke lokho ngoba uma sikhuluma ke ngekuthathana vele njengoba sigcizelela ukuthathana lapha eSwatini dindibili indlela lisemthethweni estatiko ngulo kwesilumbi lokwe civil marriage ke mlaleli bese ke sekuba nale Swazi law and custom lapho khona kubonakala ukuthi usathiwa ngelisiko lesindvu lapho kubonakala ukuthi ungatekwa ubonakale uma utekwa futhi ukuthi ayathi ke emaswati ukuthi uma utekwa kuyahamba kuyobikwa endlunkulu lapho khona kuyawumemetelwa ukuthi lijaha lakamavuso mangabe lakamavuso liyawukhalisa umfati ngemgcibelo nga3 ekseni bathi ke emphakathi ukuthi ningabo mangala mangabe lapha kamavuso kuyawukhala umuntu ngeke kube kusho ukuthi mhlambi uyobe ashaya eveni ubikile ke emavuso ukuthi vele lapha uyobe khala ke umfati ngenxa yokuthi umthatha ngelisiko ke lekuteka. Uma ngabe ke mbukeli ungakwenti ke lokho kuyawusho ukuthi ke vele ke wena awamthathi ke loyo ngalokho semthethweni. Sakhuluma ngikuthathana nje imbukeli ke kuyenteka ke lapha ekuthathaneni sijule nje kiko ufole ukuthi mhlambe lo munye uyawuthatha mhlambe ngalesilumbi. Sicagcizelela lapho ke mbukeli ukuthi uma ngabe nje uyadada ukuthi ke vele ke ungibabe noma ulijaha uthi usaselijaha nje utive esimeni ukuthi uyathi wena aweneliswa ngumfati munye noma mhlambe utawuba nesilingo sekuthi vele ungakhoni ukuthi uhlale nemfati munye. Kubalekile ke mbukeli lapho ukuthi ke uvame ukuthi lesilumbi vele usibalekele ngoba sibese ke sekuneta inkinga lesilumbi ngoba lapho ke mbukeli uma ngabe usengesilumbi kanzi utabe sofuna abafathi labanengi lesilumbi ke vele sithi sona uma ngabe ufuna sisalunya umfati semthethweni ube lo mfati umsese ngalesilumbi lapho ke vele kuyawufunakala ukuthi umdivorce kunkhani bese songasala omunye ngokwemthetho kanzi lesindvu nasana siyavuma lokuthi awungabalamisa noma baba 10 noma baba 100 kuye ngawe ukuthi vele ufuna bangaki siyakuvumela ke lapho. Sike sibone ke lapha ufole ukuthi lo munye uyabhica ke lapha athi athethe ngalesilumbi bese ke sosala omunye umfati akamdivorce lona mthethe sosala omunye ngalesindvu ke mbukeli. Asesichaze ke lapho ukuthi ngalomthetho vele wedlandvongeni ke mbukeli lapho uma ngabe usise kanjalo idlandvongeni lona lithatha njengekuthi umfati lomthetho ngekwemthetho ngulona wekucala lo mthetho ngalesilumbi lona lo somthetho muva awuvele ngenxa yosiphela wena sobhicethe indvo letingahlangani lapha kuyabonakala ukuthi sengishula naswayi ke lo ke mbukeli akuhlangani vele lapha kadlandvongeni lona wamuva vele idlandvongeni ngeke limthathe njengemfati. Ngakho ngiyathemba ke sihambisana kahle ke mbukeli lapho ke uma sikhuluma ngekuthatha noma ngekuthathwa ngekwemthetho. Uma ngabe ke idlandvongeni ke njengoba sisho ukuthi liyabona ukuthi cha wamthatha ke umfati ngekwemthetho noma wathathwa waba ngumfati ngokwemthetho lapho ke idlandvongeni livele ke uma ngabe ungakhethi mbukeli lithathe le mali yakho uma ngabe ungibabe ihambe yonke iye kulomfati wakho noma kulabafati bakho maye banengi wabasisa ngekwemthetho.
uma ngabe-ke nanawe-ke noma ngabe ungumake-ke kuyabonakala kusesihambile emhlabeni awakhethi kanti-ke wathathwa lapho-ke nanapho idlandvongeni-ke mbukeli liyawuvele-ke lihambe liye kulo babe wakakho lonke njengoba-ke linjalo kude kuthi mhlambe kuyabe sikuyagiyelwana lapha-ke mbukeli livele hambe lonke lo 100% wedlandvongeni lakho uhambe uye kubaba wakakho asati-ke sivile ukuthi ngathi nabomake nabo sibafuna ukuthi babe nemadvoza lamanengi kepha njengoba sisho ukuthi kusengeke kwenteki-ke lo-ke mbukeli ukuthi sibone ukuthi bomake basesemthethweni ukuthi bangaba nesithembu nabomake lokusho ukuthi uma ngabe-ke mhlawumbe kuyawubonakala tikhasini letitawu ngoba sitatikhasi tatawu mba tibe njani uma bekubonakala ukuthi naloko sekuphasile kusemthethweni make sovumelekile sangaba nesithembu kulesigaba leso kuyosho ukuthi lamadvoza akhe ayawuvele ahlephulelane ledlandvongeni yawuhamba-ke emadvozeni akhe sendluleke lapho-ke mbukeli ngoba siyathi ukuthi akusibo bonke emalunga-ke lofuna ukuthi vele athethe noma-ke athethwe kukhona ukuthi uhambe emhlabeni ungakathathi noma-ke ungakathathwa lapho-ke mbukeli-ke le mali yakho yedlandvongeni uma kwenteka ukuthi usuhambile emhlabeni awukathathi futhi awukathathwa lapho-ke ibese-ke lo mthetho-ke sothi asibuke ukuthi bakhona yini bantwana lo hambe emhlabeni ubashiyile ngoba nje ubashido kungenteka ukuthi uhambe nje boba nabomasihlalisani bantu abathathi kanti abanye bantwana nabo uyavuma kulo mthetho ukuthi sibabukekela abantwana lapho ukuthi bakhona yini uma ngabe bakhona abantwana lo bashiyile kanti uhambe vela ukakhethi futhi awukathathi noma ukathathwa lo mthetho-ke mbukeli uthi idlandvongeni-ke yawuthatha le mali yakho linike-ke labantu abakhulu abasele ngekulingana kukhona-ke mbukeli lapha ufole ukuthi mhlambe vele labantwana ubatholeke kubomake labahlukahlukene alikhethi-ke idlandvongeni nalapho ukuthi lo munye wamthola kumuphi make kanjani njani lidlandvongeni nje livele libuke bonke abantu abakho noma ngabe labanye basemaveni langaphandle bawuvele bafune bonke labantu abakho balifule idlandvongeni ngekulingana asibuyi ukuthi khwalo mdzala khwalo mncane kude ukuthi sabuya iminyaka lapho balithwala bonke ngekulingana bantu abakho-ke lapho-ke mbukeli siyathi-ke ukuthi sakhuluma nje ngebantwana kukhona indzaba lesiyibone lapha ukuthi bantwana ukutfole ukuthi abevani vele abanye bantwana kanti le mali kufuna ukuthi ihambe iye kibo lapho-ke mbukeli ukuthole ukuthi banebulukhuni nekuthi bangeta kanye kanye lapha kadlandvongeni asichaze-ke lapho-ke mbukeli ukuthi uma ngabe-ke ilandzele yonke imigomo kwabonakala ukuthi bantwana masebeta kadlandvongeni ngoba njengoba sati bayothi mabafika kadlandvongeni kudzingakale lomele indlunkulu kufunakale nalona lomele umndeni uma ngabe sebafikile-ke lapha-ke mbukeli labo bantwana kungenteka ufule ukuthi labanye ababa nenkinga basayela emuva lona lokhonako angavele njena afike uyawuthi makafika-ke mbukeli ahamba nalaba lesibabalile lolunga lemndeni nalomele indlunkulu bathi umfakazela phela uyawuvele-ke akhone ukuthi athathe lencenye yakhe isale yalaba labanye labasala emuva bawose nabo sibafuna kude kadlandvongeni sebalandzele yonke imigomo lena siyibalako nanabo-ke bawo bese sebayithula lencenye yabo lokusho ukuthi angeke nje ubanjwe ngilabanye ukuthi usamele bobani labakuphi uma ngabe nje umfana sofikile esigabeni sekuthi ungalithatha le dlandvongeni lakho sasikhumbule-ke mbukeli ukuthi isigaba sekusadlandvongeni uma ngabe sokumfana uthi sathele wena kulapho sofikile eminyakeni linge21 21 kweminyaka kanzi mangabe usangafiki lapho kanzi yathingakala imali lapho-ke vele-ke usathelwa ngilabo labakubukile kungaba ngesilumbi nabo bathiwa ama-guidance noma ngabe ngimuphi-ke lothula ukuthi mhlambe ukubukile ihambe imali iyofeza leso sidingo leso lesikhona semntwana kepha-ke mbukeli sikugunya emathi siphinde sibuyele sichube nehlelo emva kwelikhefu. In order to claim a survivor's benefit, the requirements are as follows. In order to claim this benefit, one would need a declaration by Mkichimi, Ndvuna, or chief, with a form obtained at the NPF offices. Declaration by a member of the deceased member's family, with a form obtained from the NPF offices. A death certificate. A graded tax clearance certificate for the deceased member. A marriage certificate where a spouse is involved. Birth certificates where children are involved. A claimant's positive and valid ID document.
and a claimant's bank statement. ENPF, your future, your life. For your future, for your life. In order to obtain an age benefit, the requirements are as follows. Should one seek to claim this benefit, one would require a positive and valid identity document, graded tax clearance certificate, a birth certificate, marriage certificate for members who got married after joining the fund, and a bank statement. Remain blessed. ENPF, your future, your life. Ngikumbukele mbukeli kulohlelo lelikhulu eSwatini kanzi ke uma ngabe usenza kuzivulela uhlesene naye lapha kuMntulwa ngoDumane lapho khona sibuka indzaba ke lebalulekile ke mbukeli yemalunga lokuhla ukuthi ahamba emhlabeni akayitholi ke imali yawo yedlandvongeni. Kuba nembuto ke loba khona ke lapho ke mbukeli ukuthi uma ngabe ke ufuna ukuthi vele lelunga ke lihamba emhlabeni akayitholi imali yalo bese ke seyihlwa ngubani. Singene etigabeni ke lapha leti ngasidinengana ke mbukeli lapho khona nyalo sesibuka sigaba lesilanzelako ngoba nje besesicedzile ngebantwana ukuthi kahamba kanjani ebantwaneni. Sesingane sesigaba ke nyalo lapho khona lilunga ufuna ukuthi lihamba emhlabeni nje alikathathwa futhi ke alinaye nemntwana ukuthi umntwana lokhona ukuthi lapho ke bese sekwendeka kanjani ke mbukeli ke lapho sikhumbule ukuthi lapha sakhuluma ngemalunga latawuhamba emhlabeni abe angakhethi ukuthi ngubani ke lokuhlala edlandvongeni lawo. Uma ngabe ke kubonakala ke mbukeli ukuthi vele naloyo bantwana noma mntwana kude lapho ke edlandvongeni ke bese ke selibuka batali ke bese seba ulalesi sigaba sesithathu lapho khona edlandvongeni liyawuvele linikede batali bakho ngilapho khona mangabe sekuselele munye umtali lokusho ukuthi kungaba kusekusele babe yawuvele ihambe kubabe yonke imali mangabe sekusele namake yawuhamba ke iye kumake yonke ke le mali yakho yedlandvongeni. Lapho ke mbukeli asikhumbule ukuthi lapha asikhulumi ngebatali bekusiswa sikhuluma ngebatali bakho lokusho ukuthi ngesilumbi biological parents. Bakhona ke lapha labangena mhlambe bakhulume ipolitiki letsite uve ukuthi hawu sekutawungena la into ihlobo lithi ngeke phela ukuthi imali ingahamba yekumntali wakhe ngoba umntali wakhe akazange ambhadala ngisho esikolweni wahlala ngisho kumthingana nelibhuluko linye nje asakhula kube nizaba itinenge embukeli lapho asigcizele ke mbukeli lapho ukuthi idlandvongeni ke vele alingeni ke kute politiki ke mbukeli mangabe esofaka sivele sekune kuphikisana lokukhona ke lapho kungawo kufuna ukuthi ulandzele kahle letigaba leti ngoba ngisho lapha ebantwaneni ukuthole ukuthi labanye batathi ngeke phela ukuthi imali seyingathola abantwana ngekulingana kanzi ukhona loyidzinga kakhulu ukhona lomntwana losakhulile yena mhlambe sowenzene kwenza yena akayidzingi le mali. Kuningi nje lokuba khona ke lapho ke mbukeli kepha ke agcizele ukuthi phela kungako ke sifundisa lapha ehlelweni kude ukuthi mangabe ke lona umnikati wale mali eva ukuthi ngathi mina kuyangihlupha ke lokhu vele angifuni imali yami ukuthi ihambe iye kumfati wami ngoba umfati wami uhlika ngisho kungipha emanti engunatha lokhu mangifike endlini ngihamba njani ke le mali kumfati wami lo mnyathi hawu imvusa yami ngiyayibona vele ukuthi hawu yona iyahluleka nje ukuthi ibe ngibaba wasekhaya hamba live lonke lapha ufole ukuthi mhlambe vele nasekhaya ihlingala nakhona athi ke make mina imali yami ngifuni ukuthi iye envozeni yami. Uma ngabe unaleti nkinga leto leti khona kubalulekile ukuthi vele ke wena ukhethe phela ngoba lapha sikhuluma ngeke ukuthi awukakhethi. Mangabe ungakhethi vele akukhathalekile ukuthi babe bekakwentani ungumake mhlambe angalali nalapha ekhaya kubele netikana lotingatibala ungaticetsi uma ngabe nje ungakhesi edlandvongeni lakho liyawuvele lihambe lekuye lonke. Uma ngabe ke kubonakala ke sinesigaba lesi sesithathu nebatalise kude ke mbukeli lunga lihamba emhlabeni kude nabatali labakhona lapho ke edlandvongeni liyawuvele ke bese selibuka laba ke bakibo lokusho ukuthi libuka bakini. Uma sikhuluma ngebakini ke mbukeli sikhuluma ngalaba lenavundla nabo esiswini sinye senyoko lokusho ukuthi ke lapha ke mbukeli ngulaba ke labashiyane nishiyene nelibele namunya libele linye enako Swati sefuna kubaleka ke lapho ke mbukeli. Uma ngabe ke kubonakala nishiyene libele lapha benishiyelana vele
bakini ke labo kanti ke uma ngabe ufuna ukuthi ngoba labanye babe nembujo lapha ngoba Swati ke mbukele kufuna sijulile ke vele labanye bacabanga ukuthi laba basesenzeni lehlo ngibo ke lapha laba lofuna ukuthi mhlambe bakibo kanzi labo ngalesiswati ke mbukeli bakeno lokusho ukuthi ke lapho ke mbukeli uma ngabe nje no unebakeno akukhathalekile vele ukuthi nesibongo sinye uma ngabe ke ufisile ukuthi bafo idlandongeni lakho ngeke balithole ungakabakhethi ngoba lapha lo mthetho ubuka laba bakini laba lenishinana nabo libele ngilabo ke lawafuna idlandongeni lapho ke mbukeli kusho ukuthi kuyinkinga ke lana lapho ngoba ukuthole ukuthi mhlambe makwakho nje bikakhuthele vele ngoba ke mbukeli bakhona bomake labakhuthele eveni lokusho ukuthi yena nabo ke cha bawugcolisa umbhalo ukuthi idalarani nanzi kufule ukuthi make ke vele bantwana utala tibongo letahlukahlukene ke mbukeli unemfana kwaGininza unemfana kwaMasilela unemfana wakwaDlamini unemfana kwaSimelane unemfana kwaMkhwanazi tihlukene netibongo lapho ke mbukeli uma ngabe ke wena unalabo bakini abakanjalo noma ngabe anikhulumisani nabo noma ngabe vele anitselani emandi ngalo mthetho bakini labo lokusho ukuthi mangabe ke sohambile emhlabeni kube tibe tingekho tigaba esibale ngendla bayovile balithule idlandongeni lakho nabo bakini ke mbukeli lusho ukuthi ke kufuna ukuthi ucaphele isisekelo ngoba ngabe futhi uyeva ukuthi ke mbukeli kuyakulimata awufuni usibalitfole kulapho ke khona utawuthi uyathi kuthini ngcono ukuthi vele ngikhethe ngisaphila ukuthi ngibani ke lona lengifuna ukuthi afule idlandongeni lami kukhona ke mbukeli ufule ukuthi awuzange mhlambe uhamba emhlabeni awuzange uthatha awuzange uthathwa ude banibana noma umfana ude nabatali nalaba bakini usele nje lapho ke mbukeli lo mthetho ke uthi ke lapho siyawubuka laba lebasonzelene nawe lapho ke mbukeli kude mhlambe umuntu lesingathi nje yena wavele wamila lapho sibuka laba abasonzelene nawe ungangibuthi ke mbukeli usibo bani ke labo ngoba nishonana nanyalo nje kube unami lapha e-studio benasi nje bangishiya imali lapha ngihamba ngithi ngijika lapha nalapho ngafuna ukuthi ngiyathi mangibuya langalimbe angeke ngiyithole imali ngalo langalelo ikanjalo ke imali ikakhulu kati lena yedlandongeni ke mbukeli kuthi lapho sohambile ulunga ngisho nalaba lobothula ukuthi mhlambe bekihlobo takho leningavusana lana nekuvusana lapha emgwacweni tiyayithi bese setiyagijima ke lapha ngoba tiyathi ukuthi sekunemali lekhona abathembe ukuthi nanabo vele basesibalweni sekuthi bayingcenya labo labafuna imali kanjalo nje imali ke mbukeli lokusho ukuthi kufuna sicaphele ke igaba leto uma ngabe ke ubona ukuthi ngathi vele adikwehli kahle kulapho ke mbukeli afuna ukuthi bese sothi ngcono ukuthi ukhethe khona uma ngabe ke ukhetha solela kulesi sigaba ke manje sekukhetha uma ngabe ke ukhetha ke mbukeli kune form lapha kaDlandongeni lokukhetha liyafulakala ke lapha noma ngabe ngiliphi ihhovisi leDlandongeni uyalithula liform lekhetha kanzi nakubaqashi nanabo ke ungayicela uhambile ku HR wakho umcashi wakho uthi ngicela ukuthi ungiphe liform leDlandongeni lokukhetha noma mhlambe kulabo labakhona ukungena kubo ingqondvomshina uvele ungene kuyo iwebsite eDlandongeni ku www.enpf.co.sz njengoba ke uyibona ke lapho ke mbukeli uyawubese ke siyafuna lapha emaform uyalukhanza ke liform lekhetha ungabese ke mhlambe siyaliprinter bese ke siyaligcwalisa ke mbukeli agcwele nje live lonke ke njengoba sathi uthi mawuvise eDlandongeni tonke tifunza taseSwatini uma ngabe ungakhona mhlambe ungena lapho kuma website bo technology uyalicela nje liform noma ngiliphi lihhovisi eDlandongeni noma kumcashi wakho ulifule liform lekhetha leli form ke leli ke mbukeli likuvumela ngalomthetho ukuthi ukhethe labo elabathi ihlobo takho tengadi ngiyacela ke mbukeli ukuthi sikunakisise ke lokho uma suma ngehlobo takho tengadi ke lapha asikhulumi nganaba lokufuna ukuthi njengoba sisho ukuthi bomahlalisane nje vele asibabuki nekubabuka bomahlalisane asikhulumi mhlambe ngebangani ngoba abanye baba bangani abanye baze babe bangani kangangobe bangaze bathi hey umngani wami mina kwami vele hawu kwami kwakho ke mngani wami
uthole ukuthi abanye vele baba bangane esigabeni sekuthi sebaze bazasana nje ngithi bangumndeni. Kepha-ke liqiniso lithi noma ngabe ningaba bangana kanganani akusiyo isihlobo sakho sengadi-ke leso, lokusho ukuthi ngeke ukhethe-ke umngani wakho a friend. Noma-ke uthole ukuthi labanye-ke embukeli njengoba sibona ukuthi naku kudlalwa nemabhola-ke lapho kunebantu lapha-ke embukeli abangayifila ibhola ithi mayidliwe team yabo bakhathi nyembeti ubone ukuthi lo muntu lona vele ulimele kangangobe uhlanganisho nekudla nje ukudla. Uthole makhulunywa nje mhlambe ngeWanderers, uyabona makhuluma ngeWanderers vele mayidliwe iWanderers vele kuba buhlungu noma mhlambe iswalo lapha kuyeke usufavor ini. Uma ngabe-ke noma mhlambe uyisinza kanganani le team yakho yebhola leyo-ke mbukeli ngeke uyikhethe uthi uyathi mina mangihamba emhlabeni ngifuna ukukhetha iswalo akavumeleki embukeli. Labanye-ke siyathi ukuthi bake bente imisebenzi lesingasho ukuthi baba nenhlitiyo letinhle ukuthi bente i-charity. Lokusho ukuthi uma wenta i-charity mhlambe labanye baze batiwa ukuthi bathi lo muntu lona vele passionate about tinsita mhlambe letiphathelene ne-HIV ngiyabekisa. Ufule ukuthi mhlambe vele uze usafana njengemuntu loyi-ambassador ibantu labaphila nesifo noma i-HIV. Lapho-ke mbukeli noma ngabe wayithenza kanganani le organization yakho leyo noma mhlambe sowatiwa lenye igama lakho vele ubonakala njengomuntu vele lodlala lichaza kakhulu eveni ekutheni usithi abantu labaphila naleso sifo leso angeke bese imali yakho-ke wena ufuna ukuthi ihambe iye kule nhlangano leyo noma le organization leyo. Umthetho vele uyakwalila-ke mbukeli ukhetha isihlobo sakho sengadi. Kungaba ngilaba lesibabayile ukuthi badali bakho, kungaba bantu bakho, kungaba mhlambe bomzala bakho, kungaba bomshana bakho, kungaba noma ngabe ngibani lo sihlobo sakho sengadi. Uma ngabe-ke ukhetha leli form ke mbukeli lilula kakhulu leli form. Uma ngabe-ke ukhetha-ke lapho uyawubagcwalisa-ke labantu labo usho ukuthi Muzi ngiyabekisa ukhetha Muzi kunene na Njabulo kunene na Sethu kunene mhlambe ba3 ukhetha abantu abakho lapho labathathu bese-ke mhlambe sokhetha nemkakho umbabe ukhetha abantu bakho labathathu nemkakho bayi4 ngiyakubekisela nje mbukeli bese sothi njengoba-ke bayi4 leli form-ke bese seliba nesigaba lapho khona libuta khona ukuthi ubaniketa incenye lenganani losho ukuthi ingama-percentage. Ngiyenteka ukuthi laba labayi4 njengoba sathi ukuthi ama-percentage ngembukeli aba nge-100%. Losho sifuna bese uyabahlephula lo 100%. Ungasho ukuthi njengoba bayi4 ufuna ukuthi mhlambe-ke bona bathule ngekulingana. Uma ufuna ukuthi bathule ngekulingana uyawuvele uthi njengoba bayi4 mangabe uhlephula ngekulingana 100% kusho simunye uthatha 25%, 25%, 25%, 25%. Lo-ke kwakha 100% sekuphelele. Mhlambe-ke lo mnyaka ashinja athi njengoba-ke mhlambe kunebantwana la ngathi sebancane noma mhlambe nemkami ngifuna ukuthi umkami athole i-percentage lengathi inkulu atakhona nakabantwana bese labantwana labancane bathola ne-percentage lengathi inkulu laba lesebabadzala bona bathola i-percentage lengathi seyincane ngoba sebakhona kutimela. Nalapho-ke mbukela kunanzaba ungadlala ngathi nombolo ngendlela ofuna ngayo kepha ukhumbule ukuthi ekugcineni kwakonke kufuna bese takha 100%. Mhlambe nje ungathi makufaka 50% uthi umntwana lomncane ufuna 30% bese laba lababili bafaka 10% 100% ke lokho mase kuphelele. Bese-ke kuleli form ke mbukeli sesiphetha kuba nafakazi. Siyacala ufakazi leyo ukuthi kungabi umuntu lomkhethile uyafaka kuba nakufakazela kabi incenye labakhethile bese siyakhumbula phela usulithathe leli form olumekise khona emahhovisi eDlandvongeni liyawuvele-ke hlale khona lapho khona siyawubeza sesiyabuya-ke evikini lelitako sesiyakhuluma ngetindzaba letinye tiphathene nako lokukhetha ngoba sikhathi sesalela-ke mbukeli ukuthi singachiba nalo lihlelo. Kepha-ke mbukeli ukhumbule ukuthi uma ngabe kunembuto-ke lokhona lapha usibhalele inombolo oyibonako lesi 79638386. Ngikufise kuba lokuhle etinhlelweni ezilandzelako #basisalakho usale kahle. Udontinga umngani nasewedwa funa ubeke leli kusasa lakho. Better make hay while it's still day. Sipepelo sami nasebangishiyele